kumshukuru Mungu kwa ulinzi, kwa wema, kwa kututangulia. Pia niwatakie wanafunzi wa grade 6, 9 na form 4 amani, ufahamu na kumbukumbu jema wakati wanapofanya mitihani yao. Mungu akawatende wema. Ani naziai mwinengaziana muo iyeka mutihani. Anethea wewe ikaloza asio nzio byubite mutwe kaba wambe uma musiuthi ukoka mutwe waboa nondo azia mwamekala kisirani 24/7 oh mwanengesiana mugo na kwiboya kwacha maithi kametiani kumaboya masioka moikale chesiana sienu nondo kana kauni future yako. Ikulia tusome ndeto yange ibukuni ya Luka kilungu che 15 kwambia musoa wa 11 kubika musoa wa 32 mwiya ingai munene na musumbiula wikala atene na tene ni mubeani kondo akukwatania ndeto yaku ni boya mwiya ukanene na ngositu ni boya mwiya ukatuthoke ni boya Kristo amati ukanenge ngositu kusha na kuidhukisia ndeto yaku na wasya waku nena na kwa mwiya nena na edukisia ondema kipindi ki nena ni anangosya ndumaku alondema thumu iteba ala mwiya imemisi ala mwiya imasya isye TV ni ala masya isye kwisila Facebook page na alama siaisi kwisila YouTube na alama kakomana na ubo kwisila TikTok ni ubo ya ngai ndeto eno ya kundika abaluke mana ikaito dha yucho ne katunge siana misi ndai ya ikausyoke na ngadhoni siaku isitwa ni ya Yesu Kristo asani tuwaboyana kutunga mubea. Amen. Mwenye Yesu ni hata iwe ogoma makwasi amen ni wendete awa amen mwe Yesu ndatayo we mundu utakuiwa kikamba nas twasoma ebukuni ya Luka kilungu che 15 kwambia musoa we 11 kubika wa 32 ni kilungu kisiki ya muno okwethi onethe andu isiki ba Bibiliani gewa ya chonumisi ni olo wa mwana kimamai nethe aniona kimama itamukethuka wa mwana ona kwa kaimanzo ndeto yakwa ukwithia we onethe kwa lakini ya maisha make wikala kana be maisha make wenda na mwana kimamai oyutu nena imamai ila nyingi si kanisani tiko ya misi tapasa no uwe siana lakini la siana isu ngai waitethia na siosa mumo lokuite na matei manga ya lokuite na wa manenga mwana wa ungama madhambauni matabani obo na matabani awo maboa na matabani abungwa madhawa mabinda maingi beba wo mamai ona kutuika ndizi kwa asiata beba wo mamai nulika ukethe ya mwana nukuigwa bakwethe tibasio ukethe nukuigwa baya kwa mtu iniboba sio ukethe nukuigwa lebo ya kwethe tisawa na thayo wake ukethe nukuigwa nukwenda kiwango ukwenda kuoperate ya bandu beulangu ona kutuika bani bokwethe yani ukwithe ona ne wakwie pasha wakwa yo banga yambiye ningambiye chuma nenda undeche nienda umbathime nienda umbilile moko no indecha
nikana niende ngambie uya wa mwiyai. Muikadhate anasa alamu neka nisiuma kanisani kwenyu ndiendete alaini Yesu. Kwa hiyo ndukatate wabosha TV ndukatate kuthiwa wa wochi mubila nundu iwe wa umesha nikitoku okunjaribu kuelaborate nikana kindu kiitwa nekana ikikumia muthiana kana ikikueleka. Kwa ti lazima mwana kimamai ethiwe okwethe beboka ona mapasha imethia wana ciana imamai. Haleluya. Ona makambuni imethia wana ciana imamai. Ona atongo ima serikali imethia wana ciana imamai. Yani ukwithia benefiti kwaku anda kwenda benefiti kuma balawi no kwenda munenge kindu cha mutonyithie kwambia kilo kwenda lakini ndakwenda wi beneficiary ya kila wokuite. Na kiu nicho kiingi mwini wa Kristo. Mwana wesi kana enotiwa. Mwana wesi kana we ndena kindu lakini bakwethe pe kindu chake. Mwana sio kamusi. Mwanake sio kamusi. Mwitu sio kamusi. Mutumia sio kamusi. Kibeti sio kamusi. Kila mundu ui ni wangai na matei ni mangai. Kila mundu ailethi wana misiele. Amen. Ui ni wangai be misiele ile ploe ya kiro thayo ni wa kila mundu. Na misi yonde ili ithia wanotiwa kondu wa kila mwana nundu wa maisha la membe. Amen. Musi wambe nila biological home bala ushaitwa musiula umite be kiwango cha maisha na be utiwa withia wapo musiula mundu ushaitwe na wakeli ni musi wake ibeba ula ni kanisa. Amen. Kanisa ulanga imwene ukubandite ti kanisa lo kwenda na ti kanisa la nyanyuma kwenda na ti kanisa la ibakubia musikwenyu nundu ti lazima uithwe kanisa la ibakubia na kwenu. Yo bankai niwe uamua spiritual omia mundu. Haleluya. Na ngai olondo tunyubia thukumimake bala tuthi umuthukumia na kwa sisha atabaniala mona yani ukwithia nduna involve ngai ubanga wibingwa kanisa ba ukwenyu mushi be kiwango chonduma ona makeka ata matesothi ni kwithwa pe kutumwa ni ngai na be kuthibalo kwenda na yuo mundi yoba nutuonete tei beo bandu otubikite ona kutwika tuitambitie muno ona kutwika bena imbatisu nene tuneko kamba lakini beo kalunguo fulani tutambitie nobo waki kamba beo kalunguo fulani tutethe tuimatei mangai kwa upe mushi waki beba na be mushi wa kawaida na mishisu yeli yonde idhia wanotiwa na satani ni ukitandu muno ni kanandu kedhwe ministry nilanga yukubandite dukedwe kanisa nulanga yukubandite nikana make sure ndwinotiwa wakibeba mithenyela yukite na satani ni ukitashana ikekala na kauna aithe ukekala ukitite na sheimaku nikana kila waileosa kwa hala moshaite ndukose makwendete na mata kwendete memubea na matemubea unu mabinda maingishiana nyingi wileotedia una mwenu kanoleotedia mwenyu nundo iwakwie kanoleotedia unundu mwenyu iwakwie kana nundo iwatwa yekibeti chakeli kana chakatatu mukwasha muimutedia undu mwamutedia na ukundi unenga kibeti chumbesa wi mwana mutumanu wi mwana otekiliko ndo ambole otedie theaku mbilunia wa munembesa nukwisotedia mwiwe inyaku kone iwe mutuanizwa mwenyu haino kwithia omundu kikaka kia mundu wasomethishwe nao na wakwata wia wandiko iserikali
kana wandikwa ikambuni kana wekia biashara ayukwithia au no awae na nundu ekala kwa inyakula munini ndu mutu asibitali ndakesoboa inyakula munini ayeneza. Biblia asha mutumia omwe wa imuthui wa imali utainocha asha na ile shai mwana ndai na kelitu. Biblia ndina record kana ina kelitu na maandiko masha na muthenyomwe mwanola munini ewe tawaima ewe ni waima kana aima physically na wethione the asisha ni mukomau no manye beku ima kwa mithembeli beku ima kiliko na beku ima mwi na mundu emwe ni uima na endia ni uima ukethia physically ni mukomau lakini ethia ni ndia ona abicha miaka ya ukoma ithia andia ngomau ona atuikethia mundu atuikethia mundu mutako ona atuikomae ethio maundia ya nundu ona ndia no ikua olondo andwalangi makua na mwana kiosue thea physically no bikishe kumanaka na benotiwa na hadi balabede wake amuya nau amuya tata amuya ndadi inishi baakwa kubenotiwa wakwa na amuya niendede wakwa unenge kila chakwa ni kanana kwa ni bestie nethe wake excited ithe wake no tano ithe wake achona mwana wake nuko maye. Biblia ya shaani odhui wake anengelu maita nola wambe wenda iti odhui nethe kala subi ola wambe na masonga na maisha. Biblia shetina amedhenya mibubu mwanolelu maita ni wosie kila chake na we alikanika osa ngombe shake na adhi osa mbui shake na adhi osa malondu make na adhi osa idhekasi yake na adhi osa miunda yake na adhi kila cheta ni ewe nake kila chakitai kila kitawa immovable converted to movable. Amen. Hethia ni miunda amanza mundu wa mudhoesha na ekia mali yake mubuko Biblia yasa na osa sabali na adhibaza muno adhindi ya kuasana musi. Hallelujah. Adhindi ya kuasana musi na nundu haina mali na mwanake ambiyo utotia utiwa. Hallelujah. Ni wishi utiwa ndwithia wa woya utiwa withia wa wosya ithia. Hallelujah. Inheritance is not for consumption. Inheritance is for reproduction. Inheritance is not for consumption. Inheritance is for investment. Utiwa tiwoya ukitosya idhia utiwa ni kana wongeleke na wongeleke kia faida. Lakini mwano kimamai ona kutuika ina miaka ya kiana nethe ona ata mubiku ila waendienzi ya kuasa pengine ona idhe strict muno ona idhe ate umune freedom ya kiana ona idhe amabinyie ona idhe umadhimia nseve na adhibasa bandu utekwiwethe bandu utekula simundu ikanake kaleondo kwenda iwisikba kama undu ni mabeba nutonyolika minisi ukalika kanisa fulani no kadho abenotiwa wabeba ukaimbakitiwa na mumo wa dhosya wau ukaimbakitiwa na mumo wako adhana ukaimbakitiwa na word of knowledge ukaimbakitiwa na word of wisdom and after the impartation after you have drawn and now grace and anointing from the man of God whom God Almighty has put over your life, it comes a time sometimes you can feel that you are mature enough, you can open your own church, you can start your own ministry. Sometimes the grace which is impacted in you, it can be deceptive. You can be deceived by what you do when you stand on this altar and you think that you are mature. I want you to understand that when I send you on this altar, you can deliver more than me,
because the altar is established. It is one thing to operate on an already established altar. It is another thing to establish an altar. Anointing can be deceptive. Grace can be deceptive. Revelation can be deceptive. You can think that you are mature enough. I came here today to speak to sons and daughters. Wait until the fullness of time. Don't rush to collect that which belongs to you. Make a bylocated there. Make sure that you are mature enough. You can understand the times. You can understand the season. You can flow the power. You can know. You don't have to go away from your spiritual home. You don't have to run away from your spiritual father. You don't have to run away from your spiritual mother. You can operate within their reach. You can operate. That in grace you carry, it did not just come from nowhere. Mumosu kuite nduna umakidekani mumosu aibiwa ngalama ni mutabani usuko na ivade mwambishu uende tena sho ide akuno adosio na kia kadinsi sia kuwasaka ye ide kaishu kone de akukune onake atonyo dosi akainywa tiku ide ande na kanyonywa kalubu na kanyoto nyodhe ese misinga kideka chucha kele kuide adosi bandu bakuwa badala ya kununua hako ama pombe haidia kuwa ila itawalika. Haleluya, haleluya. Kindu kikunda wona formula nikithuku lakini kikunda formula ithe akuona kanywa utonya kuwa whisky. Haleluya. Na ng'ombe shushi yake no athoshi akawa whisky kethe akati no katoti akona medhu akona inyaku atweka keli tukanini tiwe wina kinicha ukunda weweka kethe no kunywa lakini akimamani na shana akwati yakalaka nini winako asubia mapindange onaiwa na withi akathoshia kithekaki ni uitwa kaboa lakini akuikulia na thoshe ne thwandevo ishana ikadiva akwasha nini kalite maishala ni kalite kabani kwe na ishana itiwa hai. Haleluya. Havinze ya kuwasa na manosu amuoto tia mali ni yake pe mundu wa mukulia abivya mali shindu ila wona wenda ikawewe amwi wake ochienda. Amen. Kwa mwanakio ewe hata mubiku na aya mali atona kumbe mumo nutumikana yu kathela munduni. Kumbe mali ni utumikana hivyo kathela mandiko masya mwanosu athelewa piu nela watheleiwe Biblia yasya kuoka chau yua kuoka nza. Amen. Ni kutonya ukanza ya kibeba lakini mumola wakuie iwambiusie wasya mumo neemela wakuite iwambiusie wasya neema na iwendi tachi from the source na wamuodi you can grab tivalo kwenda nebo undu benda imo nilika anakena eitu wana manywa mumo wandeto yangai mumo wotabanya mumo wa ministry makunuswa ki ministry mama nyaka naniete mama nyamo ni apostle wa manyaka na wina mumo wapo with you carry apostolic grace kana prophetic grace kana evangelistic grace kana pastoral grace wa mino manya winayo ukwiwa nduni ndibala wa umie ulawo sheye ndeti muyanu ti sawa sawa ndena enough to carry you no kwiwa satani okuya pe mundu ngi wibaya katika YouTube pe mundu ngi TV ne pe mundungi wibaya Nairobi pe ungi Mombasa pe ungi Eldoret pe ungi Nakuru na uconnect nake pe ungi Nigeria pe ungi South Africa pe ungi Malawi pe ungi Congo na you connect nake na wamwandikia email wana wasungiwa ukuyandu papa nunzungiye windia onandeso sungia email isungia wanathu 10 wanati wana usungia kabisa. By the way, atabania ala tusungia message yandikitu imushirika. Amen.
out of watabania milioni umwe tuisau amini mutabania wina impact okilunguni fulani out of watabania wewa milioni umwe maibika tabania 100,000 debika 10%. Message nyingi yando liwani ubisi onengi onasiebike amu tabania. Hallelujah. Ya icho kitu mabinda maingi ona mundu wangu ne simu nosa utelema ukiwa mundu abebuka ambia hai kwani ni wewe namkule na wewe iko nayo swenu ambenye niko nano na niko ni secretary kanange nguku ni ya mundu nenye gwithi ai nguniteka atumite message ngusoma message gwithi ai andu mundu utwa ilionena namukunia ukona mundu atelema nundu ti it's not normal kuyikawo atabani itwa nene bie okutha twisa kwa na sasio ndilo amalondo mathukuma na amona athukuma ona ti twenza atukita ensewa na uya watho wiyo tukoma na amango tele muinde kenu ndo ninena nai kimwana kwa kanza amina kila wakuite kwethe nundu ndake siaithia kwa kanza nena zayokie mwanosu akunwa ninza na ila wakwati wenesa idhina. Amen. Iwa ndiyo manza kibalua. Hallelujah. Ndiyo manza kibalua. Na Biblia asia adhi kwa mundu umwe wandu wesu na mundu su amosa na amunewu ya waku idi ya nguluwe. Na Biblia asia mwanosu asia siya nguluwe si ya muti wita wawetu wa mukalabuka na wetu hata mukalabi mwanosu pe muti wetu wa mukalabi na mboso siya mukalabi ni wonguluwe siya isa mwanosu asia siya nguluwe idhi ite mbeu siya mukalabi nake akwetu inza iwanewe kibalua nandana anewe liu aui iwanewe assignment nandana anewe allowance iwe waniwe ungamea youth na beiki ndukumi ya wandena liuoya iwe waniwe ni chanchu evangelism na ndeki ndukingi wa allocatiwa wedhi ya nukweli iwanewe wea lakini mbado nuku kweni nzaril. How many brothers and sisters ni anasa netuasa meyanata maumite ministry nilanga iwa mabandite oba umakindu onethia ba umaka mutukobi euthi ministry ne ukathiwa lakini ukutha ministries on a fair ndaunewe on a rent ndaiviwa na kwambi otumi wanai itawa mwana kimamai adhi kumanzoterio basa na mwanosu ekala na Biblia shamuthe nyomwe he came back to senses na ekuliati munia ningombo sianata sikwethe wakwa ni adhuku mimeana mekwethe wakwa mena liumatamina mena adhukumi mena liumatamina hadhukumi mata kwendotiwa hadhukumi mata mina liula wibo maisha ukeki awayo kabuna ukasioka wetha nduna buno kongela ingi na mwano asya ona makaya masani 20 maimina liula mawia wanithe asya nakwa ni bana ni mwana baya kwethe wakwa ni mwana baya kithembeo ni kwitu ni mwana baya kwa pasa wakwa onethwa ni natorokie bau ni bomusi ni nyama kubikendi ni kailwa ni mowo kubikendi ni nyama ni daimoni kubikendi ni nyama ni uteu kubikendi ni nyama ni rendi kubikendi ni neanata alama utethe uosonga benithe wakwa atiundu wotiwa na asya ni shoka nithi kwethe wakwa na nabika nithi umwia kindu chambe ninibititie ituni na ngapitia bayo lohande nibititie ituni na mbe waku na ndiailetwa mwana waku amwia na unoka ndinoka mtamwana inanangie position yakwa tamwana nyenoka onetiundu wotiwa ndikwenda otiwa noka angalau nithukume na ngukwata chauya yani aminie kila wainacho asya kana bado
no kile ingi hasia na unokata muthukumi na atia aumelandi na atia ila nguluwe siola mutumia nundu nguluwe cia hango waku onotevo ciana ciake ikaithia. Haleluya. Mali yango waku onotevo ciana ikatsubia akamanza thukumi ti lazima withwepo. Amen. Na ila washo ambia sabali atwikitwe imutembukangie ekwonda tembukangiwa iyatu indembukangu maswili mabwa maswili athete enanza ni muno au swite kitone wiziki atu kikitonye kukwikuvyo na ive ulika kito ukua aku ukethia ni ukitwandu manyu wale ochomo aku ukethia itabe kitwa kasama kakoya buke atuni na uku ukuma kwikwiu kwina ilaka cia njasho ya amini kito jasho ukethia kiatu kiu mundu akinyungiu ni ufaint na ikitu kumano suka a Biblia cia ebasa ithe okilia metho na mwana na momata. Haleluya. Na mse asemba na asemba akomanite mwana wake ithe ndesi kila chakitikie mwanae kila wisi ithe ndae manwa mwanae andimandi yanewe kila chake lakini nundu mwanae aindimandi ya release wenda ifea onangoni yake ona ithe eundu nake nundu abitishe then deliberately na kethe amunengi utiwa na clean heart ndamunenge nundu aye ithe amune utiwa roho safi na ndatiwe na wonake na onauma musihathi ithe ni wesi kana mundu ena right ya uthio manza kuloko invest ndai nondu nake lakini we mwana data siotiwa na ngonzio data sia madharau osana kivuthia ona abuko batatetheka ona kuonde sautetheka bandu isoba tethekeo bandu batethekeawe babe kala kau bandu mekala machumi na ba hadi ila amoni asemba haukamwikwatila ngingo Biblia cia amumunya amwikwatilite muse ewite muyo amuyana asa wakwa nini bititie ituni na mbe waku ndiele kuitwa mwana wangu ila mutumia wone kia asemba athukumima musembanya. Amen. Ila ndia amwikwatila ameasemba imwete nguo ila nzio maimaete nguo hamete imbete kanangome maete mbete umye yatu indwiku ekiwa yatu mwikie ngobia ekiwa ngobia nende ameasemba iba ya kituni osaika salukala kanu wasoma ya King James ya Asia. He ordered them to slaughter the fattened calf. Amen. A calf or a bull is fattened for two things. You either fatten for the market or you fatten for the slaughter. Kwa katika ria mushabe bangaini wesi mwana nukasioka na beka salukano ethetwe. Amen. Onata nabika onethe atesi nikaki undu ameye enda imose kalaka salukano ethi na muikoa na ame ya kuyudhu kuma umundi tuyapati na ame ya umundi tuyina shere undu mwana wako anaimau na niwasioka anaimuku na niwadhayuka na meki ya pati na dhuku mionde mauma mawiyani na kweki wa musiki wesa kuidhi ya musiki wa unongete unonga na mandu maya na manywa na matana na wedhi ya mutumia iwite muyo undu mwana wake ispiritual sa iwasioka musi ispiritual ndota ni wasioka musi kabisi kake kalasiboni ni kasioka musi na kasioka kene experience ya kila kita walai pe maununga iwiti kilasha wike na madharau kwa musi wa kuitha wakibeba kana physical ni kana uendeo kalani na walani uisioka musi. Haleluya. Pe maununga iwiti kilasha undu ni wisio na wekala bandu kalani haikuiti kilia uende ni kanodi ukasome na wasoma ikutunga na maende na kila mundu atanite Biblia sia mwana inyamwana kiosula muku ai mundani akiteria wea na ukite pengine ukite lunch kana siokete masama saa 10 ni kanaende osi ni adhambe edhiku ya musi
Wando tao ni kwa kui mawa. Hallelujah. Mwana osua ukite. Hedu kiisia musiki ambunomo. Wedhi ewu okuyanda ni kula waya. Wedhi akuyamuche ewu okula waya. Ewu DJ. Hapana leta mchanganyiko maalum. Nataka relo ni relo. Wedhi amusha ukite ewu okuya relo ni relo. Yani heta mudhuku miuma. Come here. Mudhuku miya sema ukulia. What is kiende? Ha mwendu ina kopi. Mwana mwenu daukie. Hai. Wewe sibe anumesi kuingia anisha. Ha mwa mwana uswila wabika. Ithe akwaza kalaka salutu na noedise. Kalaka noedi. Tukathinze ikoti kwetoto na liuba uyana ngala sia sense. No, uyana ngala sia kima kana matani ma sense. Wisi sense ile ana matani in excess. Ho bano kuya na kwina manosu adata walika asya ndiulika kalanza ithe ya umala ile the wa umali amwe the unkeme bawa thatite hamwe mwana wakwa hamkulia nao asa wakwa miake yonde na udhukuma rosafi ndwane mangisho ngai mokwithukisya ndwa ngai mothi na mwana waku ula wanangite mali yaku onandesi mwana usunda atumia mali yethe atumie hake atumie shia yake ulo tumite mali yaku ananga na maluaya. In fact mwana usu first born na ndai kuunzi isu ya kuwasa aisho mwana usu anakunoa maluaya. Kula kunge Biblia ya ishe atumia mali yake kila mushei edhiwe wakibeba kanethwe biological mwana wake uonde asioka musi ewe amweyo lakini mwana uisioka musi umanebeana amwenyu na etu amwenyu mehewa wo wapokewa lakini ikwenyu sioka ulo kwenda kuwa wo ni ewe hamelie kami hamelie mulau halo na ewe suitaneana amelie Mombasa road with ndivo kana amelie lelo wakuma ilobi kudingarisa au melie wethi ndo hivyo na kutamushei waile ungama mwanani mwanoloto wa musi utaakutia no mwanola wakuwa utie na ni washoka onde ni ana maku waile ungama kilomwe ukamutulisa mwano iwe sisi udhuyuni wako hamwe lakini huu ni brother wako na no need you value brotherhood mutumito kumya matuko manini nini endete ni nyumutiwa no kama nyabato wakwithia na brother uni mwana mwenu na amwe yitulike tutane nundu nushokie anai muku na ni wathayuka anai mwau na ni waumbuka ithe amonia value ya kwithia mundu esiokea na manani wale osioka kwa pai mudonyono mwe satani ukakukita umekwenyu musi either musi wa kawaida ula physical kana wa kibeba ula ni kanisa balanga yukubandite pai mudonyoka akumia po ethe tipo mbilongea ethe abuibo kwako satani akukita muno na mabinda maingi onando mayuma makanisani ukewa mundu asiape mundu anene ye yandu mambo kitie lakini kwetho na mushinde yawe ukwithia mwabua ni ota brothers kanata sisters no kwambo anga mahemo kuma kwenu oithi sio kamusi pe udhei wako musi kwenu. Haleluya. Madhambo isu ya ngai bado palanga iwo bandie ina mwana wako onethia ashirike nzako wabika meyo kwitikila nduka mind ana mwenyu mind ithe waku ni wako sema au receive musi in the process of time ange makandi justi. Haleluya.
kwithu wanangonene sibaila bia kapaone na kushoka musi kanishoke baki thembeo ni changai pia thukumi mangai metikiwe mauta ningai na methu kishu meweta meabiku na mauma yungu wa mumo ulangai wa mayite na kula maendie maima receive wa kwa kabinda lakini itina wa maseto wedhi ameena value yingi wedhi atima dhamana yingi na kwithia witumika nai na nukuumia shoka musikwenu be uthei wako kila kituma kila mwana waile olumwa indi musikuo ni kwithia paimu the no nomwe mwendwa kana ango kana kasini ula mukukwenyu ukaunenga otiwa. In fact ona ango waku emuinae kana mukuwe emuinae wahau ithi akunu utonyo kilikwa aimwia ciana iciakwa na itheka iciakwa aimunenga title deed aimwia iyia ciana iciakwa itheka iciakwa meana makoma nuka manenga na itiwa mandate aundu wendete mwana inya aimutwikithia administrator wa estate yake nundu ciana ciake ni nini wikulia alama ane we utiwa ni ango muka ango no akusomethie ango no utwanie halo ango wisomana kanande na bata naku ilokenda kwaka permanent house. Hallelujah. Niyo wiwa akuya tukethe wakika ngoko ni baloko akila obadengea pe utiwa kana yuesha kwenda yila wa myango yu ndiye nda utwana ndiye nda akithekani kana nake wikuliando boiza kwiwa hango hakuya mwana akoingwenda twithwe na kikao ukwithia wiwite muyo wona ta utwilwa muthi mukumba no kwiwa akuya ithe waku ula ni wahasa kwa namba usisi ground saizu muungamite wandu kamutini kana muungamite kabuleni kwao akwiye the akula ni mwana ya twendene muno atwaindu muno atana akwa ni wati ambia haya yuko icho nduma kuna yu anuma sianiwe ni utesana na ni utesa siana sio ndonondo ondiye mumabuanite amwe measia baba atana akwa ameye muhika ume kwa Ruto ange makwazi baba atuiye to broad base mpaka 2027 na kuma bau tukan discussion ndo tukeka kuma 2027 no kwithia mapua nite nundu ala meuya nesa serikali ni menda mekwenda ku interview na mwala menza ima kwenda kuiumba mwakonge makaya so withia makwetio ubwana okay hango akuya nethe akuambia ni musomethie mwana ako ina usomethia secondary yango na usomethia university si university na usomethia university yango wansomethia na mwana akwa na inye na ngoya akwa na indo ciakwa na kuya kibe na kuya muka yango ango numbikite nesa kuiwa kwe yui kitheka kila chethe wenyu ni choki kuma kamuteni kako thibaya na yu kila ngwendanye nyenienda mundu ungie mbesa ila na musomethisia nacio na mukosa kitheka chethe wenyu ambite na musomethia ngosa kitheka ubateleme utataika masabu mambesa ilo tumite nenyu muyana withia imusomete na more than 2 million na kokatheka ikangilima na 5 mubenwa mundula waile kalate kindo unenge otiwa no musiei waku alangi onde makita utumia na nyumbani yangayo na kanisani wina kipawa icho kitumia wa na withi ayungeni nothing nundu kula wathiti kwenyu lakini musiei waku ndatumia kipawa chaku
na kaima ku appreciate ndaima ku thangacia ndaima ku none thika mulio manga mevya akamba kunioka samui kwatila akamba masianguli yabe no mwana nenga wathiungu ukwithia byo kindu ikwete kuya musumbi wa sumbi mwiyai waitu na ngai waitu nina uboya muno nundu wana sana yetu ya saa nina uboya nundu wa siana cia beba mwiyai wanenie na malaki wa mwia mbe wa muthenya wa mwiyai hula wakanite tathiko enene otanabika ukatuma muthukumi waku Elija nikana atunge ngoci aciai kwa ciana na ngoci ya ciana kula kwi aciai nikana ndukoke na ukunenthi na kiumo ameyoba ngai waitu na mwiyai waitu we musumbi wa sumbi we mwiyai wa heyai ngai wakwa nina boya ve ciana ikuthina ta mwana kimamai undu mosie utiwa wobako utiwa wa ministry utiwa wa wito mosa kwa sheimo na mathindi ya kwasa na mathelewa na ime unyama ona mayina chaunywa ni kwithia ni maumie mushula wa mabandite na mathibasa na mwiyai aingi nimeukia kusioka mushi undu meona masioka mushi maika risibiwa maika etikilika ngosio sina wia nundu webitio dhila mabitisha shai yoba nabo ya shitwa ni ya Yesu Kristo mumoni waku na teini waku mwiyai ukanenge shana situ kuisiokea ukamanenge kuisiokea mwiyai na kushoka mushiko itwa meta shitwa ni ya Yesu Kristo beba waku akanena nina momeba la mai na umatunga mishila wa mapandie kula mai mwiyai ni matonyethi ya mai ya nesa undu metumio tiwa la makuye kula mai matonye kwithi ya mainyo nesa lakini lo tiwa withela kukoka nsa ni boya mwiyai matana kwatwa ni nsa umatunge na ni boya la makwatitwa ni nsa umatunge ni boya mwiyuka boshe ngosi ashei no katungia ashei ngosi okula kuisiana na ngosi ashana kula kuiashei na mishikeduwe no bosho na makanisa makeduwe no bosho no nduma ikeduwe no bosho bebola weta eka ukatikati wa ashana na ashei na umani ashitwa ni ya Yesu Kristo akunena matei mangai mwiyai waitu na ngai waitu tambu cha kuoko kwako kula kwibinya kula kutangia kula kuoboasya mwiyai amuchango siashana imamai malumaita ala masembie mauma meseo makua utiwa la manewe na niwo maende na utumia na niwo wende na utumi wakula maendie niwo andu maende o benefit no tiwa ula waendie na uona wende faito kukwata matunge mosi shitwa ni ya Yesu Kristo bau nesha pasta boya pamwana kwa ningwenda Yesu Kristo thayo ni wakwa siamo ya Yesu ninombula na isi yako na mabitio makwa ndekea mabitio honde andika shitwa kwa ebukuni ya thayo no indue kiria mwana wako mwia mbiguye tei nenge binya wa thayo nenga uobosio ninalea beba wako nyaika na nasioka musi sitwani ya Yesu ninaboya na kuikia ngaya samotheu ni boya ukatungea na misi kwa siemo makasioke musikula kwina usubio na faida wo makasioke musikula matonya kwe ubwe binya wo makasioke musikula matonyo faidi tikila makuite kikatumiwe ninguthaitha nundu wingai na wi musio sitwani ya Yesu Kristo asainabo ya na utunga mubea
Amen. Amen. Utumane huu wa Ngai ti wakwa na ni utumane o umumu. Na tikuondu wa mundu specific in general message withukisi kana wibalanga iwo bandie nundu wa mai subia wiuma baloko ida siangulue witha mio di ukaidie makite. Amen. Wishauma bau odi ukaidie mbaka ondo obala wathi ukanenga wo wiola muthuku utekwe mumo wa thela ula wakuye kwen alama akosa makautumia wiola wita wan donge wak shoka kwethe wako shoka musikweni kilokia uyashanga shoka kanisa niusu kasioka andu meombita ndia satani endo tumani wache okano kuitwa ndia kiucho satani wenda muno lakini Ngai nuku kwenda usioke nundu bado be mwanya wako be mboka yetele athukumi wabika be utanu wetele ya kuabika be mbete ikwetele be nguanzau ba ya musikwenyu kwetele be yatunzau ekana na isunduiku be yatunzau ikwetele sia ministry be ngao ni nzau ikwetele ya ministry be wendo mweu ukwetele ithe akunetele akoni wendo nundu wendo wa mushei ti conditional be adhuku mime tayari ku celebrate ekana na kuya wikiwe ukaidie ngulue be adhuku mime tayari kusemba kituni makowa kasalukala kanunundu wako be mundu technician wi tayari kwikia mbadi mubakandwa iwe kwina mboka yende nundu be mwana usiokie musiko be mwana wenuka ona kutwikana mwenye omuno medwe na wo ithe wakwe no tanu kukuona na andwala ingio ndio na nyinya wakwe no tanu mundu lotonye kwithi atena muyo brother akuno ithi atena muyo lakini utiundu ithi akunu kumanyondo kwikana nake a cooperate. Amen. Tiwe waku cooperate the brother ithi na wo washoka mwekanishe na ithi yaku. Amen. Na kindu kimwe kila ngwenda umundu tumukulie muyai kani mutapia andu mangai niwokie kwamba kuna ndeto cia inatha cia kwa wetia kuma watheni indi male ande tona nundwa mikwayo ni makwambie mutini indi uka goni ya kwayu goya kwa Beudei waku inde oka kwa Yesu yu goya kwa Beudei waku biwashiwe kalo na nyunyinda la sasyo singu kauni na metini inde maudo mwamba umai uno wade mewe ude wakalili inde uka kwa Yesu
ila moya iwambitie nye mwene inukitwe physically kuma mwaka wa ngilile nemwe kuthiubika mwaka wa ngilile na nana miaka iswi nana iniukiwe ni atabania anene nako kakambia Lazarus nienda uke mini shwila winayo ni nene na baawi nduka umela. Yes, ingulikana mutabani omwe friend, I very close friend where they are kwa beba na okiambia idhe akuwa beba nda umilia mundu onomwe na ndaka utethia ukakwa kwa ministry yakwa ni nene na ni utwikiria munene na wethi yape musala. Amen. Bena allowance ikitumi na ambelesha na nethukisya ta mundu wethia ukoma nono nenete onesa. Amen. Nundu baibomu evindesu twakunevia uchibe bendai asya ukunevisi bo kile thingi ukwe waikiwa yani tulakiwa kimwepa umile kingi lakini pe bandu kunaivia ukububa moko ukuna ingi moko maitembuka ministry tu ya kabisa niyo tuekia foundation na hapa yekindu na wethi ya kabisa ingwiwa inaileo dikwamu tumeo andabia ongioka. In fact ni kutabia atabania onzeni mambisho as we speak on the na kila mundu iwona kila ninachona iwambenda na aimbishia kila chatumie niponoka no kindu kimwe na shoka ngo ingukulia ngai na ndithukisha ngoya kwa ngwithia ngoya kawaida ni kwitikila kuthi lakini mundu wa ndini nukulea washa wango conscious imbia don't go imbia enda na kile binda conscious ndikengana washa wango ndukengana hindi ngo ningengani na napambana na ukita muno pyungulea na besobi kabandu mwaka omwe anaasa makwa netu asa makwa ministry ni maima kenga na masha inibangi toti la ministry na nguthi si 807 ine kalienza mwaka muima na nongwendo njini asuma mbenda washa wango uile umbia bani bomusi na nauma pasha na tuika asha paumusi nundu palanga iwa ubanda pekindu chaku wa ileo kuwapo kula uthi kika uthukume kika kwa ilia andwa ingi anasa ingi imaenda kuambia ministry matekindu na kimwe mana kuechotiwa with the excitement ya ma revelation kuna revelation mavuta inabanya kazi ndani yangu wewe mundu kutete ya mauta akini kidei mavuta ile nabeba ni nyingi sana mauta mainene hawa imo menene ya mauta imo mandekorate ya mundu tiwa mandekorate ethia no mwako maelezie mebo manyaba yekendu so opala banini ne bikite na bichwa ni kindu kitawa kwethukisha wasya wangai na baloku kwenda hoya ti balandu me ukwenda pe bandu anu matonyoku ya you are lost wa yewe mwampyu lakini wathukisha ngai yekwea son you are not lost remain put is your tofauti pe excitement yo tumanu na yo obisi ona kuuma ndu mabe wabe obisi wake ibeba be mchanga mbe miondoko na kwatiwa ni kumanya balanga yumbandite chicho cha ndomeleli na inaitumisho on the pew itumile ituma mundu ma ministry ni kwa itumina ina sio on the pew
lakini wethukisha wasya wa Ngai uikwia baane bokwenu. Na ni ukuonia anasa netu asa maumie na tundeini absolutely nothing. Tuatabana siya namo yai mundu su akaungama akusietu ona akumwene akuita utako wadhibo au boye umundi imushirika wa kawaida onanda koma na mundu amwe Yesu nutangia niki kila wakwite anaindi atumia chathela naambia kuithia nguluwe chathela piu kakoma na kwa muocho TV okwa mwana yatu ethia wanake mwana otu ano tu yanita na ke bana friend yako no yuka bukuni asimo ona osa na ndukune wone ona osa nyendio ndile yakosa nundu ingutere sia tu asa na asa na friends ya kuimanye tu ma friend ko bethina lakini indi impatience na kwetela na uboya na kumuya muye mubakani mane ndi mabalana umbandite. Amen. Pendo mena makulio na ingu boya itu boya pamwe. Amen. Na tutaboyete nienda kila umwe wito osendembo ikitumi na kumuya mwiyai naumia zembo hii baape muthukumi wako kumusupport uyo waku munengete wa utubikia nienda umukwata kuoko na mwiyai pesi ndoili ngwendo manya bitu kesi si ndoili mwiye ni ngwendo mana umbandite ministry ni ba. Amen. Si ndoita tu sorry ni ngwendo mana umbandite ministry ni ba kanisa ni weba na yungu wa mwethi weba nondo ndwithia wa aithi onde. Yes no witho we kanisani ukethia ministry ni suwi niyo lakini ndungu wa mwethi ulanga yukwiyete yungu yake wengu wa mwethi ulokwenda balokuwa we sawa na ti lazima mwethi ulanga yukonete witho mutena friction Ngai ni ukwiya yungu wa mwethi wekala au kunite matata na mathimbu kuthia ukunite kukuna ukwithia usali ya we mwana kana we wikingei lakini ukwithia ena assignment ya utilambia ni kana ndukekale ndukanange binda thiasa withi ya kuasa uyithia nguluwe waile kwithia uishereke wa kwenyu kuyansa witwikithia mwithi wa nguluwe washoka kwenyu withi ukosi party withi ukosi shere shoka mwiye nukwitite wenda ukwambia kanisa kanaenda kuambia mini andu isiwa ile kuambia tauni iba andu isiwa ile kuambia nao andu isiwa ile thuku mayungua ekodi ukwoke andu umea ni endo thuku mungu wako aiye mukulio mwiyai na ile cooperate yungua na simbithi isu ni bwana wa mboyani na umiane. Amen. Ethi ape kindu kikala tanga mosungio kimwe kita wanzembo. Amen. Onange muyatha ithi. Hallelujah. Bala upendo utatia 10 kilungu che 10 umasya continuous lakini kilungu che 10 kile binda pe faida kikuete yae niki namba nene umia pandu Ngai utakutumoka umia na ndiso kwete matunda ndisa kwete osya nundu bala okumia Ngai ndakubanda bo dutonya kwitia Ngai ngetha pandu utakutumoka bande. Kwithia we kanisani masya kilungu che 10 na ndeba lakini usiumetie woe wabu kanisani ila waete kila wa chuma sya kilungu siuma siwe basi ani sitwa wako mundu mwe sisi enda kuoeta ukethia we wakutheleto thela biashara itheleto thela we manitwe uvutitwe kambunini obutu serikali nisu ni yako indirect na yuma sya kilungu che 10 ndukichumia balanga iwa utuma kikaema kukitia na ndumia nzembo ya kubala mwe wa utume kaema kukitia na programu eti yakwa programu ene ya Ngai na ambiye ala meme support ya akamathima na hicho kitumi kila muthenya programu kila muthenya umeona yende wona ya umila
umanye airtime hii yoka yamba kwa sangili 25 siendo ila ingesio ketina ko uyumye su ya support mutabyo muye yati muyai nye ningwenda umana wala we mwene umbandite. Amen. Ya ndikanange ibinda na bala muyai wiyite ubosyo wakwa mutabania ula unengete ubosyo wakwa ni wiba mutabania ulo nengete udhacho wa musyo wakwa ni wiba nundu ndunenga nito kwa kila mutabania ti kwa kila mutabania na kufanikiwa kwaku kuinenga nito kwa kipe mutabania specific ula wa assign nito maisha maku ninga. You don't belong to every preacher na ingi mana maji na makwama. Try test this today. Jaribu hii leo muye aisho ningwendo obuani na mboya yakwa tinga ya ndume kwaku mboya yakwa ninga ya uneni au buanishi either au neni physically au neni ngoni au neni ndetoni yake au neni ndotoni au neni wonini lakini with kindu chuni kilea kana ngai ni wa utoma bala wa ileothi na ila withi wa bala wa ile kwithi wa wi ukasani we shindu ile ona asia kwika thayuka miomo ila utu wa uko nangite binguwe pe andu kwete kibumba cha mbunguo lakini ukuitwa ndi mbunguo maana tatu pa hiki kibunguo chao kivulikiu pe andu kula mai bungu ilo netwe sionde pe ubunguo wa mwangolo kwendo bingwa na be mundu wale othi kwake akaoneka ubunguo kama keta wa master key kaka bingwa miomo yonde okalika ngai witu mwiya ini na etende to yaku no tumane waku kwandu maku shani wabika mwe tuko thaitha na umia witu ngai wa matei ngai wawo na ngai mosio asana bo ya nundu wa zembo ila simokoni maitu ukapuanisi andu maku kula maile kwithi wa mai nikana maikana nge ibinda nikana maike kale zi ya kuasa makiri ya nguluwe maile dhiwa moshikuwa maitaniwa maike kale kithekani maivudhua maile oshoka mishini kwa niwo ni mabitishe kuthi kinyume cha kwenda kwaku lakini mweya inini sine saka na numetelete mushi ni umbaniti ya shini mametele tei waku mweya ukaete obosho na nzembo hii tuthikumia ikanene ikatumiketa point of conduct ile kuete uvuanyo na ndo maku kuelewa kulama ile kuthaithia sietwani ya Yesu Kristo itoboya na kutunga mobea. Amen. Wina kilungu chaku cha 10 wina nzembo yaku ni wewe utumane wangai na ni wokwata na wibasa tumia namba iya namba su screen ini niyo tutumia ngaya samuthe usitwani ya Yesu Kristo nabo ya ukathime kilungu ki no chali mumaitu usitwani ya Yesu. Amen. Mwete nzembo sienu itwekebo tuweke hapo kama mimi mwete nzembo sienu namba su niyo tutumia weasya umundi ni nanwa ni kuthiuka na ningwendo seto bala muyumbandite uthiukite na ministry kaunosia o wathukumangane ukauma wathukumangane ukakua wekalange ukakua no ungamia bala wabikayu iya mwiye imubaka unene na kwa no in direction disio kotembea yengene na noa mwiye yakakayesi ndo si was baike ndo kethukuta kwithia we pastor na ndo isetot utumikanai utumia wa wapi wa mina pata uilukuwa na baike ndo kethukuta we mundume na uimwite na ndo isetot ministry ni babika abandu na mukawe kubuthia ukwesa kuiwa kwiyai ithi twanwa no thiuka we thiuka iloka seto ituka kwatia. It's very painful. Mwiya yu mundi ni kwatia na Pastor Lazarus yuni endomana balomba ndite na kila chonse wikite mwiya akakuyanisi sietwani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Zimefungwa